too much age Ghana wahala jumedie ena ebre aso se muni aba apesi kapa enen so mede ebebe so mo se de mom nim too much de your boy on samani say we are your number one loyal and credible channel your ho e de mom abreni abrebia and some no de ye tesa na ye domo esuko ehwehwemu epensim mu ehwe se de and some no te na etimi e de ababa so eye ahwefo na ma won so etimi de wadwenkyerem ato eye edwa na ebusuafo se de munim no afibia ene emu eye den ensem afibia ne de esisi wom nanso afibia e ba bekọ na wie ya enwoma chese e ma me hum ne so a etaye common e wo afibia mu eye se eye akonforanfo eto e de ahyehye eye enkrofo sum ene ese e wo ka mo se wo mu efio ebitimi wia ede eye ewia kete broad daylight mu krampo na wo mu ewia ade obi nso wo hon ma na do the so ma kwese enkrofo adeda no eno na wo mo ebo wo mo eye den ekro no ebinum nso so ede eye se ye nkwanhia ene besisie kan nkwanhia accident na chese de eye afe no akọ na wiye nanso afe we de chese ye drum finfin akwanhia dodo na ena eye den ekọ eye eso na ne de abrehosem a ababeto eye edwa eye se VIP bars such as enam enkran ni Kumasi kwantempon eso no ene de akonforan form akwakoto ahye wo mo so aye de awiawia wo mo abro wo mo prepra wo mo se frem na abusuafo abragusem yi esiye eye edwada anajo fen ya chese around 1:36 am Monday ya chese day ya ye wo mu ya chese yenya ndru ni ba bia no eye don no mu no ena chese eye akonforan form ekokoto share VIP bus and registration number GE 2397-10 chese ene day there driver nia na wotwi yesu dia ka chese nam free Kumasi eba enkran na chese akakram ama wo mo edu lenda door no konfuwenfo yi ehia wo mo den airport driver yi etoma driver yi de we pra chese woda ayaresabia woje ayarehwe na wo mo maka so de ene wo mo eprepra bebre na ebusiafo nchiremu ebebeto edwa se the witness de ekwoso ni chiremu na chese R0bbers yi na wo mo etete kwantempon no eso achese akakra ama wo maduru lenda door no empofimu a na wo mo ebowra titisisi ekwan mu estope VIP bus ne se ka no engina na eno na chese wo mo tutuo no edefa driver no ni windscreen no enima etuo no eka driver no na no ema a passenger for no so no wo mo ebohu na mbra etuo ne car driver na apɛ no chese na chese perfume no wo se car no de yejina na nye de wo se wo mo enye no wo mo enye nti emre wo mo se driver no de wo matimi awie no no na se chese etu atimi aka no enya de so betimi atuka no de akọ ani mu akọ pie baabi a chese wo defo betimi abaje passengers a etimu no na wo mo ebowra a passengers for no so etina ebie na chese wo mo gigi ebinom phones ebinu musika ene chese enyoma ekutakuta wo mo enyoma nkofo eyusu wo cars ni mu edie wo mo ejeye na eno na chese wo mo edru ye wo mo robi wo mo wie ye wo mo efri wonum no driver ni na den kakra edru police highway petrol team bi den arrive wo sin no emu ema ene dey de chese akonferan for no wo do se wo mo de wo mo ho aka enwura na so police ni no de wo mo ho akeka ne de ye de wo mo akwakopie mu wo ayaresabia wo mo eje ayarehwe na ebusuafo emfoni no na etwa eguo no se de wo awutimi hu no driver ni no windscreen na chese wo mo to no e de fam no said de wo hunu no pepepe na ebiem nso so a passenger for no said de wo mo nso so no wo mo abo ehu a wo mo tete ka enkwantempon no egina ehonum no na ebusuafo ensem we dane da ye tibi dane da ye hunu bi dane da ekoso e wo memu eden na mpanifo de afa hu eden na yensu timemu for yen a driver for yesu ye de aboye ho ban asisa no me because say the Bible can say enya for be koso awe yentem no sanso na konfirm for won be koso aye den awe yentem enam say wo meyi mu aye den na aduma eni ho no ne de ebinum afa krono boti say wo mo aduma de wo mo susu enya wo mo sika afim de enya bibi edie enti say wo mo eda so wo yentem na wo mo nyoma dwen say wo mo sakra wo ma dwen den na yesu ye de aboa
yen ho na eno na yetina si edin no ebinum susu se say was a VIP buses no wo security personnel etina cars nim and at least can air kokrampo na yenya air police ni ba kwa na soldier ni ba ko entina car nim a wode wo mo beko ni titiru ene aye don wo mo twitwi aye from 12 a.m. 1 a.m. 2 a.m. 3 a.m. Woman muchi cars and ajofanum every eye enkran Kumasi every Kumasi eba enkrano yen hwe se ye bepe eye security personnel ni bi e de ama wo mo se ne be yam enyo be say e koso krampo na enkonko ye se ebinom e de be fon ho aye de ahre wo mo ekra anase wo mo so every eye atiasefo asasi esum e na ebiom so no ebrasun obi wo ho no ma wote kanim no no ahye da bopa wotie obi nkoma akoso makwakwa yiska no me de ko ha sei me de ko tuetue maka hasika manya na enu munti no wahye da afre enkrofom se enie sei ana wa testem nkrofo a wo mo no mo tika mu de chesesika e wo mo enti mo mpe baby engina sa eye esu ene eban mo ma yenja because kronobo enye adwuma pa Krono enya adwuma ebetimi aboa wo ama won susu no odo sesesi na wo ni se wundi nya sika kakra e de kowa no na susu wonnim eye enkrofo enom ya wo so ede egu so wonnim nkrofo ade so a wodi egu so ebre bi ba bebedra se nyankopon ma ye to so mienu na bebedra wan sha na won susu no wantimi empie ewo ebinti ehu behia se sa enoma we nyina ye behwe na ya toto eye ne kwan eyie na no na ebinum so echire mu a bra so se kwantempo no so aposifo ebe start agina emiaye ene eye baby e wo se just a cast ne edru honum na ne wo hwem na wo hwe ne nyoma wo sense se Wait there, a bit me about say, wait, where you papa ni say, and no much me detective. Then the way you background a day, as he said, a plane aircraft, and Crawford to me, and she moves certain way, or good no bonnet, where obey me my airplane, ashes, no one crying about. Now, Ama and no money at me, a jar woman, and ask them, Yacha woman, Abraham, woman, I was to say, your casa, a tutu a crime, a long distance, long journey, no, yet this and man so air them, a D3ad, na ye, ya fakano mama yenka ya nuntu mem na yeteke mam ene makwakwa yiska ene mekosho bia kwaji sei ene nyoma wo me ho amede kwode sa enkomo na ya ye kwotena kam aye die no susu no ehu be nya se ye be gyan ni nyina na etimi ama ye susu yankwa etimi ada eye ne kwan so wano na da ne da ye mfa ye ho enkonkoto eye ohaw ene eye amanem na ye susu a eye amafakro no body atom ho so no se de meka se enye adwuma se omanu mo ye den se so manu mu aye tawe na wo pia empia wo tare na awaya enu nkire se fatuo ekokogina wo yonko ana wo nua bi eso na je eye ne ho nyoma edi free nsa because wo je no wonim adekode anipa no so ye den wo de kwaye at least wo so betimi do wonsa ye bibi adwuma bia adwuma poni bia enye den eni wonu mo adwuma poni bia enye den eni wonu wo betimi aye wo do nsa ye bibi ensuo se ne cement na bakwa koso eye dia obenya okakra wabi by se wudi etu kwako gina wo yonko eso age no ho enyoma abrawan bra ho kan hu se eno menso eda ho ede ema na so empenifo enhwem na wo mama ya kwantempo no eye asojafo policefo enjeja ho na ebiemu so basis no ebinu so ensem enhwe se dane da ye benya eye safe journey akọ aba eye empeni emprimpi abusuafo wo hwe eye awrahosem a eneden atu ye nuanom ene ni titu driver no oda VIP bus yi anu a said dem for nyini twa mo hwe said eto fa windscreen mo ebo no no won kọ ne bus say ama eye ni dabrem akwa ye din ya den ena ho so betimi aka eda fam afutu be suggestion be na ho so say e betimi abo amasa enyoma bi say no eto etimi etwa e wo ye man for adwenche ebram e wo too much age your comment section e bi mo so like your videos na share e wo all the social media platforms betimi so follow yen e wo your IG page @gh_. Meeting at the Equiasi Kappa. That's the name you will send share. Too much GH. We shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaac Ojampo, we betun afem the great tempo. Mbrim. Won me kan woni hwe Too Much GH. Too much GH. Mu ye too much. Na me so me ye am fire.